Hallelujah. Amen. Akufuna uvula umlomo ufakaze wanathatha umnikelo wakho umnikelo ukhulumane phambi kaSomandla. Yes, sir. Hallelujah. Amen. Ukhulunyana umnikelo nje ukhulumane kangcono ube ufakazi bokuthi wena khona into owenzelwe yona. Yeah. Nikela wasifta washumi kodwa ukhipha lo enkosi yami oyaba ufakazi phambi kwenkosi ukuthi wena uNkulunkulu khona kwenzele khona. Amen. Aphakathi konyaka nawe uSomandla ukwenzele uSomandla umnikeli wena. Yeah. Hallelujah. Amen. Ukwenzele uSomandla abangakungane kangakanani bona mfisa uqaphele lokhu nawe wenzelwe kodwa uNkulunkulu khona yini omnike khona. Ngifuna ukubukisisa le ndawo la uJesu uphilisa lo muntu uma esemphilisile akathi letha kimi umnikelo kodwa uthi hamba uye kupriesti ufika lapha wami uyibonakalise ukuthi khona wenzelwe khona. Okwesibili basuthatha umnikelo owayalwa ngawo uMosi use ngaphambili. Unganiki mina Jesu. Amen. Ngizothi kuwe nawe wenzelwe kodwa uNkulunkulu umnikele sekuphela unyaka. uSomandla yini omnike yona. Unyaka usiyaphela wenzelwe mntana baba uNkulunkulu kwenzele. Akekho umuntu osenzela izinto ngaphandle kaSomandla. Lithi iBhayibheli yathi ngaphila le ndoda uthi uJesu yekani wapho ukhuluma ngezinto zakho. Uthi Jesu apha phela le nto khona basalwane uma singathatha yona kwakuyisifo esinzima. Lesi sifo lithi iBhayibheli ngokufunda izobu lithi wawuhlukaniswa nabantu uma unalesi sifo. Kodwa uthi uJesu wayibonakalisa phambi kompristi basumikisa umnikelo elayalwa ngawo uMosi. Lo mnikelo akusiwo just umnikelo. Umnikelo obumkhathi ayifani kodwa umnikelo oletha kuSomandla ubuqoqa indaba yakho. Yeah. Umnikelo othi mawusa uNkulunkulu qala uthandaze kuqala unganikeli nje. Kodwa umnikelo ongabisi ukuthi ufake isandla esikhwameni uhamba umise kodwa ubisi ukuthi ukhulume noSomandla. Nkosi nawo umnikelo wami wokubonga ubude bonyaka uhamba nami. Basiyothatha uthule uyobeka egameni kaJesu. Uzothi nje nawe uNkulunkulu kwenzele. Yeah. Kodwa wena umnikeli uNkulunkulu. Umnikeli. Asifunde. Ufundekelo lelo verse 4. Liphilile lesizothe. Leli lakithi. Ingabe kunene uswathi wonke. Aphelelwe ivangeli. Yeah. Sekusele nje mnangethu. Isonto elikhulu. Funde Mosiya. Verse 4. Jesu wase uthi kuye, lalela la, ungatsheli muntu. Lalela kahle. Akukho umuntu ofuneka sile ndawo. Ungatsheli muntu. Ukuba uyimhlala phansi. Phela ukhowe lesosifo bazalisa kakhulu ukuba kwakuyingane yomagishima ngibe phambili manje ningibona bazalwane niyangazi nje niyangazi benuka futhi inyama yami ibiwo uthongo kodwa manje ngisinze uthi uJesu ungatsheli muntu kodwa hamba funda lalela kahle funda
lo mnikelo basalwane oyowenza ngokubonga ikhona iminikelo makholwa kodwa khona lokwamiswa okuwumnikelo wokubonga ikhona izinto nje osangakhuluma ngazo ezamiswa ngoMose kodwa leyo